Let me invite you this afternoon nga tumakder tayo kakabsat, Acts chapter 9. The title of the lesson I'm going to share with you is Making the Most of Life. You know, ado digiti tao nga kumbaga naggagat trabaho, pero it never dawned in their mind, ano ba ang dapat talagang gawin ko sa buhay? Because if you go to work to earn, siyempre, it will serve your necessities in life. Then you will work again. So, maserve mo din necessities ni life mo. So, it's just a cycle. Ngayon, kada tayong anak iti Apo, let me show to you how to make the most out of your life. Okay? Chapter 9 of the book of Acts, verses 36 to 43. The Bible says, at daidi sa di Joppe, timay sa babae nga adalan ngagnagan Tabita, no maipataros Dorcas. Daiti a babae ket adwan kadigiti na imbag nga aramid ken limlimos nga inaramid na. Ket napalabas kadigiti nga aldaw nga isu nagsakit ket natay na COVID kakabsat. Ket iti kalpasan ti panakadigos na in kabilda iti aking ngato asiled. Ket agsipod ta ijay lidda ket asideg ti Joppe ken dagiti adalan nangigda ni Pedro at sadyay nangibaon ti duwa tao ang nagdawat ken kuana nga saan nga agbayag nga umay kumakadakwada. Ket ni Pedro napan ken kimuyog kadakwada ket idi adimteng isu impanda iti akin ngato asiled. Ket isu linikmut dagiti adu a babae abalo nga agsangsangit. Ket impakita dadagidi amin nakawes ken pagan-anay nga inararamid ni Dorcas idi addapay kadakwada. Ngem ni Pedro pinarwar na amin ida. Ket nagparintumeng ang nagkararag. Ket idi asinamo na di bangkay kenuna na Tabita tumakder ka. Ket linuktan na dagiti matana. Ket idi makita na ni Pedro bimangon. Amen. Kaya iniggaman na iti ima na binangon na. Amen. Idin inayaban na dagiti sa santo ken dagiti babay abalo ket imparang na kadakwada si bibiyag. Amen. Ket naipadamag dayto iti so amin na Joppe ket adu dagiti namati iti Apo. Amen. Ket napasamat ang nagbati ti adung aldaw iti Joppe iti balay ti maysa a Simon nga kumurkurti iti lalad. Let us pray. Agyaman kami Apo gapukin ni Kristo, kaya tibiyag mi addan Apo iti kay papananan. We thank you that our life as Christians are not pointless or senseless or without any sense of direction. Lord, bless this message. Give me the heavenly wisdom and the utterance, dear God, to expound this message in Jesus' name. Amen. At tuko tayo amin, kakabsat. Manmano dagiti nablesan, manmano dagiti blessed kakabsat iti talent or skill like Thomas Alva Edison, di ba? Who invented the electric light. Okay? Or the telephone transmitter, kakabsat, kanda dumapay, modern the mimeograph, the mimeograph machine. Or the phonograph, talagang very few ti addan ti kas nga talento. Amen. And though we may not have that kind of talent, but we can do something for the Lord. Now, the question this afternoon is, at the end of your life, and you will stand before God, the Lord will ask you, what did you do with the life that I gave you? Deta kakabsat iti end in mind nga masapo na panunutan tayo. Tunod dati nga sumango ti Apo. Kunanto ti Apo king ka. Kunana king ka. John Ray, what did you do with the life that I gave you? Kunanto ni Apo Diyos, Luisa, what did you do with the life that I gave you? Amen? So masapol kakabsat nga dayjay hantay to nga dapat sumbatan to no dati ijay napimpintas nga itatanda si bibiyag tayo ammo tayon iti dapat nga isungbat tayo. Amen. So let me show to you this afternoon
No anya iti dapat nga isungbat tayo ket isungarod iti dapat nga aramiden tayo iti panagbiag tayo kakabsat. Now, there is a marvelous example, isot pagadalan tayo ti lesson itang malem, by a woman named Dorcas. And she made the most of the life that God gave to her. She never enjoyed fame or riches or lived nobly and successfully, and but she left us a worthy example to follow. So dayti talo kakabsat nga banag nga kitaan tayo kadayti biyag ni Dorcas nga reflection so that we can make the most of our life. First of all kakabsat, if you are to make the most of your life, number one, you must be something. Okay? You must be something. No kung natin nga something kakabsat, masapol nga sikaken siya agbalin nga maysa nga kastoy nga banag. What kind of thing? What is that thing? Nga dapat nga pagbanagan ngono pang pagbalinan iti biag tayo kakabsat. DJ, dapat katatao. You see, let us start from who we are. Okay? We should be something. In verse 36, kung na to'y, there was at Joppa a certain disciple. Nagpindas dito nga description kakabsat iti Bible about Dorcas. She was a disciple of Jesus Christ. Although ni Dorcas, medyo kilala siya sa buong Joppa, this is the only time her name appears in the scriptures. She never spoke a word, but the testimony of the Holy Spirit to her life is very, very clear. Abundantly clear. Awan makita tayong adungan ay balikas kakabsat. Kung awan ti makita yung word na actually, kada ito'y passage, she had no word here, okay? But the testimony of the Holy Spirit to her life is abundantly clear. Ti pakasaritaan ti biag ni Dorcas, nga iso iti dapat nga pakasaritaan mo ti biag tayo, wherever we are, whatever we have, ket DJ word nga disciple. Deta kakabsat iti common denominator tayo dapat amin. You may live in Maui, in Oahu, Big Island, mainland US, in the Philippines, in the Middle East, wherever you are, whatever job you have, or anyaman kakabsat ti adda kada tayo. Daytoy word nga disciple iti dapat nga mang-describe ti katatao iti biag tayo. We must be a disciple of the Lord Jesus Christ if you want to make the most out of your life. Now, Dorcas, because she was a disciple, she was a humble person. She was simple. Unay nga nagarbuis una. Simple lang ang buhay ni Dorcas. She was a devoted Christian and a committed follower of Jesus Christ. Dahita kakabsat, iti dapat isamo tayo iti Apo nga nagbalinan iti biag tayo. Kumbaga, no damagan to di Apo king ka iti langit, kunana. Erwin, kunando ti Apo. Anat nagbalinan, deta biag, ngayon kuging ka. O, tinto isungbat mo ko ng Apo, deti nga biyag, ngayon pabulod mo kanyak idi, ket nagbalin nga napudno nga adalam. This life became a faithful follower and disciple of the Lord Jesus Christ. Deta kakabsat, ti true measure of success, kada tayong anak iti Apo. Amen. In world's viewpoint, the measure of success is money. Kinaado iti kwarta. Iso nga ti tao kakabsat, they put their strength because they are being driven by the idea and by the desire that money is the true measure of success and satisfaction. Ngayon, may isa kadagiti kabaknangan nga lalaki ti Amerika, one of America's wealthiest men, who was named Jay Gould. Tsaka mo nang nangyagyo, Jay Gould. Apelyado natin Gould.
Una na kakabsat, he was very wealthy. He said, I suppose I am the most miserable devil on earth. Agasan nyo, kakabsat, DJ kaado iti kinabaknang na, anat pinangkita na iti sarili na, the most miserable devil on earth. It is not money that can really define the success and satisfaction of your life. Di pa mesa nga pangrukudan tinubong kakabsat kat fame, uno popularity, di ba? DJ ko na da nga famous, no si kaket, adut makamamuking ka, adut friends mo ti Facebook, adut followers mo ti Facebook. Well, when it comes to practical business terms, no, adut makamamuking ka, you have a greater chance and advantage to, promote your business or whatever product you may have. But in life, we are talking about life in general. If fame is the real measure of success, then how about Lord Beaconsfield? Kung nga kasta ni Lord Beaconsfield, nga tipudto nga na ganda kakabsat kat Benjamin Disraeli was the only Jew ever elected as Prime Minister of Great Britain. Imagine, Jewish iti descendants, iti ancestors na kakabsat, and he was elected, the only Jew ever elected, Prime Minister of Great Britain. But this successful politician wrote in his autobiography, he said, youth is a blunder. Kita nyo pa nang define at kinagtutubo na, it's a blunder. Amoy blunder? Kasla, it's an unfortunate situation. Manhood, a struggle. Old age, a regret. So, what he saw is the vanity side of life. Hana nakita, dati makikita tayo itanga, kas anak iti apo. Nga uray awangking ka, di iti adu, nga naindagaan nga bambanan. At daragsak mo, nga sumursurot iti apo. Amen. You have the joy of following the Lord as a disciple. Ni Lord Beaconsfield kakabsat, although he was a successful politician, ngem iti biyag na tilang nakita na ket gen experience na nga kunana youth is a blunder, it's a very unfortunate situation. Manhood a struggle and old age a regret. Ado nga pagbababaw yan kunana iti panaglakay na. Ket datayo kakabsat habang sumursurot ka ti Apo, manaynayon ang titawan mo kadag birthday ka tinawan, ket uray lumakay bumaget ka nga kitkitaem tinaglabas ti biyag mo, ken kitkitaem di papanan ti biyag mo, awam pa nagbabawim, gaputi pa nang surot mo ti pagayatan iti Apo. Brethren, following God, you will never regret. Ibaga tayo man, go. Following God, you will never regret. Ti pa nang surot mo iti Apo, awan tupulos iti pagbabawyan. Amen. Now, another definition ti lubong kakabsat, iti success, ken satisfaction, ken meaning ti panagbiag. Kunada, pleasure will give you meaning in life. Amoy pleasure, ragragsak, comfort. Okay? Dagiti na indagaan nga lang ay. Hanadakas kakabsat that we can enjoy the blessings of the Lord. Ngimhanga di ti primary goal iti panagbiag. Kung baga di kita kakabsat ket consolation tay laeng. So, dati ko na ni preacher ilan itay. Eket sak paminsan, enjoy nyo mo tapanangan nyo nga, paiso kakapsat. Aya. Dete, deta na trabaho pampanunuto mong kat, hamumot pa enjoy, hindi iti simple, basic things hindi pa nagbiyan. Kat kuna na di Bible, kat, every good and perfect gift is from above, kuna na. Kat, we are to enjoy everything the Lord has given to us. Oo. Oh, gamat agmakses sa paminsan na kakapsat. Amen. Okay, kat ang dete agap apuragan nga agawi, dito kat malmanong kadjeng at tugtugaw, okay? Anyway, those are luxury, okay? I know that. Ngayon, let's talk about worldly pleasure, meaning no pleasure ko na tayo dahil jay tao nga kahit ko sa wanan, DJ at the expense, DJ pa nagtunog na di calling na iti Apo, pinili na iti worldly pleasure. DJ kahit na nasawan. Instead nga surutan na ti Apo, mas pinili na ti lang ay nga nainlubungan. That's what I mean. Kat no dahil kakapsat ti amo tayo, nga bang tagtimening ti biyag tayo.
let me present to you Lord Byron. Lord Byron is an English author. Kada kayong nagbasa iti college, perhaps you have encountered one of his writing. And he expressed himself into his writing and wrote this poem. Kuna nga kasta, my days are in the yellow leaf. Oh, di ba? Paunay ka nga panangiyablat di jayan. Dagiti aldaw ko, ket adda iti arat yellow Ilocano. Aso? Dilaw. Yellow. Kiyaw. Okay? My days are in the yellow leaf. The flowers and fruits of love are gone, kunana. Oh, do yellow leaf kami, ngani kuang kakabsat, ngani anak ito sa matnagan. Ngani akon matay kunana. My days are in the yellow leaf. The flowers and fruits of love are gone. The worm, the canker, and the grief are mine alone. Agasong de kakabsat. Oh. Han gayang maragsak ti maitod king ka tinay lubungan nga lang ay no di ka ti ka maudyanan kakabsat na pait nga panagbiag. No talyawom to ko na anat inararamid ko ti panagbiag ko. Nabuhay ako sa nagpakasasa ako sa mga kalayawan ng aking buhay ng mundong ito. Iso nga kakabsat, di jay amirisem ko na muna paiso kaya. Han nga iso nga talaga iti magtitimini iti panagbiag. Another kakabsat nga definition ti lubong iti success kan significance kan power. You know what is power? Authority. You have the power. You have the right, okay, to control things within your authority. Well, let me present to you Napoleon Bonaparte. Napoleon, the conqueror of Europe, imprisoned on the rock-bound island of Saint Helena said, Unana, Alexander, Caesar, Charlemagne, and myself founded empires. Kunana. We have founded empires. But on what did we found them? Kasanumi nga nabangon di ito, unforced, babaan iti puwersa. But Jesus Christ alone founded His empire on love, and today, there are millions who would die for Him. Kita nyo, ada pa nag-apal, di puso na. Nakunana, we built our empire by force, but Jesus built it by love. So since one cannot build life on these things, on what then can we build our life on? Ano ti dapat nga pang-buildan tayo, tibiyag tayo? The answer is found in the example of Dorcas. To be a Christian, a disciple, a follower of Jesus Christ. Ti panagbalin nga disipulo ni Apo tayo Yesu Kristo. Iso nga kakabsat, well, yaman ti Apo, no, adda digiti na materialan, ngayon ti Apo, adda digiti fame, ngamahan nga dapat isubidjay, ti agbalin, nga kasla core iti panagbiag tayo, no di panagbalin tayo nga disciple. Amen? Amen. Let the love and light of Jesus Christ shine into your mind. Dayjay kumakinasya sino ti Apo, iso kumati aglawag yan ti panunot mo. Amen. Yan ti puson, kakabsat, kat iso kumati agreflect kadigiti rupa tayo. Kakabsat, become a disciple of Jesus Christ is a matchless awan pangisukatam. Awan pangisukatam nga banag, day nga panagbalin mga disipulo. And you will take the first giant step to make the most out of your life. Once kakabsat, nga sinurot mo iti Apo, DJ nga done is a giant step to make the most out of your life. So iti nga malem kakabsat, I would like to encourage and inspire and challenge you. If you want to make the most of out of your life, be a committed and devoted disciple of Jesus Christ. Amen. Surutem iti Apo. Magnaka kadagiti agdang ni Apo tayo Yesu Kristo. Katibiyag mo, may identify ko ma iti Apo nga nangitod tibiyag na kanangisalakan kengka. Amen? Amen, amen. Si bibiyag kayo ba yung kakabsat? Amen. Thumbs up. Amen? Okay, maday tayo ti Apo. Secondly, if you want to make the most out of your life, secondly, you must do something. There is something you need to do. Ano na ito'y kakabsat nga banag, nga kasapulan nga aramidon tayo. No kita nyo kakabsat ni Dorcas, kitaan tayo, nuan niya ti inaramid ni Dorcas.
verse number 36. The Bible says, there was at Joppa a certain disciple, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds, which she did. Makita yung mga kapsat, ti trademark ni Dorcas. Hala nga di dinait na nga bago ti trademark na. But generally, ti trademark na, di na imbag nga inaramid na. Amen. We can live our lives and consume all the blessings for ourselves. But you will not make the most out of your life through that kind of mindset. But brethren, with what the Lord has given to us, we can use it to do good, to shine. Ako na rin, Matthew 5:16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. You remember the lesson ko kakabsat, the last Sunday kada kayo, a good work. Amen. Our Lord commended the good work of this nature. Katrinibiyok na kakabsat ni Judas ijay balay for accusing Mary of wasting that alabaster box of perfume which she had poured over the head of Jesus Christ. Ngam anat ko na ni Apo Jesus kadayto nga good work ngay naramid kakabsat ni Mary iti Apo kuna ni Apo Jesu Kristo, leave her alone, she hath done what she could. That is the real test of successful living. When life is over, tununalpasan iti panagbiag, and we will stand before God, let Him be able to say that of us. Sapay kuma, tayong tunusumango tayo iti Apo, ipaduyat-yak tumot iti Apo, kadig iti aming katpunana, daytoy nga adipan ken adalat, she hath done what she could. Yes. Hanman nga ado tinaaramid dayti nga adalat ngem inaramid na iti kabailan na nga mabalin na nga panagsakripisyo gapo itinagan ko, she hath done what she could. Amen. He hath done what she could. Ket kakabsat iti dayti nga manem kayat ko nga maawatan yo nga sapay ko makasjay tumet iti makuna iti Apo may panggepken ka ken may panggep kanya. Iti panagserbitay iti Apo kakabsat, it might involve a great deal of sacrifice. Adda digiti ba nagtibiyag tayo nga i-deny tayo, gapulaeng taipaay tayo nga para iti Apo. Dahil ibanag nga saan tayo nga enjoyin nga para iti personal tayo. Gapu taipaay tayo kakabsat nga para iti Apo. The Lord will never forget that. And maybe here in this life, nobody may acknowledge that. Nobody may acclaim you as the America's best or the America's hero. But in heaven, the Lord will declare and say, she hath done what she could. Ikibiyak ngayong pabulog ko kingkwana, dagiti resources, talento, abilidad, nga inpatalag ko kingkwana, inaramid na, timabalid na, nga inaramid, nga nagpaay, itinagan ko. Amen. What we can do, though we may think it is small or unimportant, is important in the eyes of God. Mabaling nga basit, ti pa nagkita tayo, mabaling nga kaslang nagbatit, ti pa kayo naigan na kakabsat, ngem ti imatang ti Apo, nagdakil nga ba nagdayjay. Amen. You know, hanti ko maibilang kakabsat nga batit, because dakil, little is much when God is in it. Did you know that English became the national language of the United States by only one vote? Kapulang timay sa nga butos na ngabak kakabsat that English becomes the language, national language of the United States. Thomas Jefferson became President of the United States, winning over Aaron Burr by only one vote. Wow. Very controversial. Nung nangabak by only one vote. Only 4 electoral votes brought Abraham Lincoln to the presidency. Amen. 1 electoral vote put Rutherford Hayes in the presidency. And that one vote cast for Hayes was cast by a senator who himself had been elected on the strength of only one vote. Just one vote made the difference.
Mga kapatid, your contribution, it may not be big, it may be small, or whatever it be, will make the difference. Amen. Kitaan nyo, hindi ka naman kakabsat. Na-i-announce ko, DJ Kwa, Galba iti Galba iti Claveria. After the service, may isang kakabsat kada tayo, di tahaway, nag-message, kat in bagana, kukwa kon, deta kagudwana, deta word tagalba. Amen. Praise The whole Galva roofing costs 100,000 pesos. That's $2,000, mga kapatid. Kat digitoy nga kapsat, agasawa ko na dan kwaming pastor, iti kabudwana, deta nga galba. Amen. Katamuyo nga kapsat, mabaling nga kadakwada inpaayda nga para iti apo incommit da kakabsat because iso iti burden, desire, joy, jay puso da nga itid da nga para iti apo. But you know, they jay kakabsat, it made a difference. You know why? Kasi iti kalman iti malem. In-share ko diti kapilyata yung kakabsat. Kat kuna amuyo, ada nag-respond iti bigat. Kat kukwada kanon, they jay kagudwa, they jay cost, iti galba, iti kapilyat nga mapatagder, iti Claveria. Iti karabyan ng absat, sa kulang nakuha ti bigat. Ngam iti umadalo man nga parte, di rabi ada nag-message kat kuna na pastor, nang nagmi, dito in-announce mo, nga adan iti makinbagi, DJ, nang taken, DJ kabudwa, di galba. Kat nagtulag kami pastor, kukuha mi mutan, di kabudwa na. Amen. Can you imagine that? It made the difference. Kita nyo kapsat, they jay nga commitment, they jay pa naka-i-share na-inspire, they jay kapsat nga mangtag. Amen. Oh, na-boost, itirik na, panunutin nyo lang nga no anatrik na, di kakabsat, iti apo jay Claveria nga, na-encourage. Kasi no isuda lang kakabsat, I don't think nga kaya da nga patakdaran day jay nga kapilya. On their own. But now they realize that there is a big family, the HBBC, that tayo amin kakabsat, nga sindadaan with a bayanihan spirit to Amen. carry the load. It may not be equal share, but equal sacrifice. Haman nagpapada ti amount ngayon inted tayo, nga magpapada tayo amin nagsakripisyo. Amen. That may encourage na kakabsat. It makes the difference. That's how you make the most out of your life. You must do something. Brethren, there is something that each of us can do to bless others and to uplift the spirit of the ministry and to enhance the advancement of the gospel of Jesus Christ. Pabalingahan kay makapang Claveria kakabsat, ngam amin to nga maisalakan, nga kararwa iti dayta nga lugar, at dapaset mo iti imatang iti ako. Amen. Amin nga Kristiyano nga mabendisyonan, kadamapan makigimong, kan biyag nga isuko na iti apo, kadayta nga pagdimungan kakabsat, at dayti paset mo nga para iti ako. Amen. You can do something for the Lord. And you do not wait. Hamo ko na nga, intuno lumakayak nga aramidat to ti para ti apo. Hamo nga itantan, ital adabundaway mo kakabsat, kat inikan na kay ti apo iti resources, nga mabalin mo nga aramidan, hamo nga ipaidam, ipaay mo nga para iti apo. Amen. Praise God. Kada kayong agtutubo, let me also challenge you. Do not wait till you get old when you become serious in following God. Remember that Joseph was only 17 when he was sold into slavery and he became faithful to the Lord. And at the age of 30, he was chosen the prime minister of Egypt. Amen. David was only a teenager when he slew Goliath. Alexander the Great was only 20 when he left home to conquer the world. Kaya mga kapatid, young people, hamo ibaga nga ubingag pay. Oh, I was 14 years old when I surrendered my life to God. 14 years old, anak ko mat paaramidan, di 14 years old kakabsat to di agay aya, maglanglang ay, magpaspasyar. But I surrendered my life to the Lord. Kadagyaman ak iti ako. Although, han ma-perfect kakabsat, ngem, agyaman at tanausan iti apo, di kinagtutubo.
Kat nusublianak, dayjay kakabsat nga tawan, no regrets. I believe by the grace of God, I made the most out of my youth because the Lord has done something in my life and through my life for the ministry. Naka-record din dyan langit dayjay kakabsat. What a blessing. So, mga kapatid, look at your life right now. Look at how the Lord has been good to you. Get started and do something for the Lord. May katlo kat maudi kakabsat. If you want to make the most out of your life, not only you must be something, you must do something, but number 3, you must live something. L-E-A-V-E. Masapol nga daibatim nga pakalaglagipan. Baton lagip kuna nangarod kakabsat, yan ta drama ta radyo. You must live something. Dito verse number 39, verse 39, then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber. Ijay nga nakamasaya din kakabsat ni Dorcas. Kat digito'y balo nga da nagtaktakder itilawlaw na kakabsat agsang sangit da. Kadi pagpakita da kini Pedro kat kunada, these are the coats and garments which Dorcas made. Kahit na nasawan kakabsat, nagdait isuna kadagiti pagan-anay, saan nga nagpaiken kwa na, ngam intulong na kadagiti balo. Tamuyo kakabsat, during those times, narigat iti biyag dagiti balo. Awan mangitag ay, awan mangipagtanggol, awan mangi-provide, awan mang-proteher kadakwada. But Dorcas felt the burden and saw the need. Kat kunana, I may not be able to provide for their needs, but there's something I can do for them. Kaya itinatayin nga kapsat, ipagpakita dang kat kunada, di kito yan, di kita'y baton lagip ni Dorcas, di kita'y dinadait na nga badbado. She left something by which she would be remembered. What a blessing. Hala ang kakapsat, nga sumabot tayo ito tiyapo no alaan na tayo, kad excited tayo nga sumabot king guana, gapuda na aramidan tiyapo ti biyag tayo nga para kang guana. Ngayon, no mapapauna tayo kakapsat, depende no sino kalagayon ti umun-una, ngam amok nga awan mayat. Ngayon naman bilang mapapauna tayo, dahil pa nagserbi tayo tiyapo, o kakapsat, adunto nga next generation, mas lang kumadeta church tayo taklaberya ita, panubos tiyapo kan uray tupay ti bagara. No di pa'y umay tiyapo in the next 40 or 50 years, I suppose that is 2 more generations to come. Kadagigimong kadeta nga kapilya kakabsat, how they will praise the Lord. Kad kunada, thank you Lord. Thank you Lord. Kad mabaling at dakan to langit, kas na dedekanta nga ko na thank you for giving to the Lord. I was a life that was changed. Agyaman at tanangtid ka iti apo, nga para iti apo, may saat ka digiti biyag, nga nabalbaliwan as a result of the ministry where you have invested your life and your resources to the Lord. There is no hint in the passage that she left a large estate. Awan makita tayo nga kasla hint iti passage nga danabati na kakabsat nga dakkel nga kaslang naunong naman wano napundar na iti panagbiag. But she left something more worthwhile. She had spent her life living for others. She spent her life nagdadait iti bado, and what she left behind gave a silent testimony to the love that motivated her. Han una isuna nga nilang daya kabsat, but her testimony became so evident. Dahil iti priority ni Dorcas kakabsat, nagpintas iti nakadamagan, iti nagana. Well, madaydayaw iti apo. Amen? Dorcas is our example of making the most out of life. That you know, the good that you will do, listen to this, the good that you will do will never die. Hanggang matay kakabsat. Amen. Nagpintas di Jaka mo no amoy, poem. Ito na daanan nga poem, The Arrow and the Song. Have you heard of that poem? The Arrow and the Song. It was written by Henry Wadsworth Longfellow. Let me read to you the poem.
I shot an arrow into the air. Imbiyat ko ti pana yan ti angin ko na. It fell to earth. I knew not where, for so swiftly it flew. The sight could not follow in its flight. Diyak mo't makita no yan at yan na. I breathed a song into the air. It fell to the earth. I knew not where, for who has sight so swift and strong, that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I found the arrow is still unbroke, and the song from beginning to end, I found again in the heart of a friend. Ti amuna di impiat na nga pa nagakabsat, kat awanan, ng bayat ti pampanagnana, nasarakan nagakabsat, at dapelang ijayan kay oak tree, na itamagayam sa jay. Ti amuna di kanta nga kinantana, awanan kakabsat, ngem, itikwan, adanam amuna nga gayem, kat kunana gayem, nagpintas de ti kantam, adana bendisyonan, gapo di pa nakangag na di kantana. Kakabsat, only heaven can tell the worth and value of your investment in the ministry. Ti amo, ti langit, ti makaibaga, isuntot makaipaduyat-yak, no kasano iti worth and value, dayta nga in-invest mo nga para iti trabaho iti ako. Brethren, if you want to make the most of out of your life, you must leave something nga para iti ako. Amen? Amen. Kaya atin kakabsat deti biyag ni Dorcas. Very inspiring. Kat sabi ko tadeti nga mensahe, sang kabasit man kakabsat, kat kaya't kung maulitin ko matong Domingo, taadot ma-inspiran, palubos iti ako. But I hope, na-blessan kayo. Kung baga kakabsat, dakay ti muna nga nakaramanan ti kinabarat ang kinasamit deti nga mensahe. I will surely preach this again. Ngayon nagasat kayo, tadakay ti muna kakabsat nga nagpaayan na. Ti Apo ti madayaya. Lord, thank you so much. We only have one life, short life. We don't have much. But this message meant a lot to us. How to make the most out of this life. We must be something to be a disciple of Jesus. We must do something and we must live something. Langit latang ti makaibagan to, no kasanot value kun word Apo, iti invest me nga para iti trabaho. Say thank you, Lord, that we have the privilege that through the HBBC ministry, da iti nga trabaho Apo, tibiyag mi at da pagbalinan na nga kaipapanan. Lord, continue to bless us. Continue to bless Preacher Glenn. Thank you for his example of giving that has inspired the brethren. Thank you, Lord. Iti kina-generous di iti nga kakabsathan ko nga mainaganan amin Apo ida. Nung deti pa nakayan announce ko Apo, parang yan announce me di pulpit, it may not be announcing their name and the amount. But dear God, di nga pa nang example me iti generosity di iti kakabsat ti Hawaii. Saan lang nga men encourage di iti kakabsat ti Claveria, nga DJ moral da Apo kat permi nga mabost, iso nga permi gagat da nagsumining kasi Lord, they feel strengthened by the generosity of our Hawaii brethren, but also around the world. Digiti kakabsat ma-challenge naman to give their resources in the ministry. Lord, kwam ti gloria ng dayaw. In Christ's name we pray. Amen.